Ti ne znaš ko sam ja? Ne znam. Ne znaš. Na sceni gde je Bata Stojković u januaru 1990. prvi put odigrao Kovačevićevog profesionalca, preko brojke od 135.000 ljudi koji su ga gledali sve do 2002. posle 16 godina pauze u Zvezdara teatru upisala se nova publika ovog ponedeljka. Pred nju su se usudili da izađu glumci Milanovačkog pozorišta. Reditelj i Luka Laban bio je Branko Knežević. Ja sam bio i uz Duška i uz Batu, i uz Bogdana Diklića, kad su radili profesionalci. Tako da sva ta neka saplitanja, sve te neke zamke unutra znam i zato sam i mogao da uradim, da pokušam da uradim na drugi način. Rizik otklona od Batine izvedbe, po treći put u evoluciji komada praviti izmene i prilagođavanje vremenu i sve to odigrati pred piscem bio je jedina moguća ulaznica u Zvezdaru sa predstavom takvog statusa. Ono što sam ja uradio u ovom tekstu je da Luku Labana smesti među intelektualce, kao policajca. Da ga smesti među intelektualce koji čitaju Aristotela, Markuzea, Hegela, Platona i tako dalje. Znači, on ih jako dobro poznaje. I on sa urednikom, odnosno sa Tejom Krajom, raspravlja o tome na ravnoj nozi. To je bilo urađeno drugačije, a mislim da je to uspelo i mislim da je i to dalo onu svevremenu varijantu dugotrajnosti i dugovečnosti profesionalca. Ulogu Teodora Kraja, koga su s Kovačevićevim poverenjem do sada igrali Bogdan Diklić na sceni i Branislav Lečić na filmu, na sebe je preuzeo Peđa Lošić. Ja sam dao sve od sebe, mislim da sam postigao sve, dostojno sam predstavljao Milanovačko pozorište, promovisao ovaj grad iz koga potičem. Vidim da je publika bila zadovoljna, samim tim ne mogu da skrivam ni svoje lične emocije. Prezadovoljan sam kako sam izveo to, ne bih ni jedan jedini delić sad kad unazad pogledam izmenio. Interesantno je da recimo supruga Bate Stojkovića, kad su joj rekli pa ovdje ima dosta štrihova, ona je rekla da, ali su izuzetno dobro urađeni. Olga koja poznaje jako dobro profesionalca, bila je uz Batu na svakom izvođenju i ona je žena i stručna, ona je bila inspicijent, penziju je dočekala u Atelju 212. Emocije su mi proradile, pogotovo kada sam izašao na aplauz, na drugi aplauz kad je bio bis i kada sam vidio da Duško Kovačević stoji i aplaudira Milanovačkom pozorištu nakon izvedene predstave Profesionalac. U prvobitnoj i najpoznatijoj verziji profesionalca, pored Stojkovića i Diklića, više od 12 godina igrali su Neda Arnerić kao Marta i Ivan Jakovljević kao Ludak. U verziji Milanovačkog pozorišta igraju ih Ljiljana Miketić i Aleksandar Avramović. Kostimograf je Biljana Kneževića, majstor scene Milana Ćimović. Milanovčani su u Zvezdari već igrali Kovačevićevog doktora Šustera i Molijerovog Tartifa.